Hujan di malam minggu, hujan di malam minggu sayang, hujan di malam minggu, hujan di malam. Lek-lek pang sama hujan di malam minggu nih. Sing tawang tanggung nih. Tangguang. Oke, siap. Anak sudah mendapatkan nilai ekstra 20. Jawab pertanyaan nanti. Apa judul lagu? Siapa penciptanya? Oke, monitor. Apa judul lagu tersebut? Made Cinik. Made Cinik 100 untuk perak. Made Cinik lilik motor ditanya, lilik motor ditanya, motor Bandung sekiannya. Aku do jangan biji. 120 untuk perak. 5 oyongan, Rak. 5 jaru bekecot gitu, Rak. Siap, monitor. Suara apakah itu? Dagang es telolet. 100 untuk perak. Talolet, talolet, talilolalileolilo. Dagang es telolet dong. 220 untuk perak. Oke, siap, monitor. Mengewokan nih. Apakah judul lagu tersebut? Hitam manis. Hitam Manis yang diciptakan oleh... Hah? Biasanya ya hari Senin, anak-anak semuanya mencipta mulai selesai. Yang dikarang oleh... Yang dikarang oleh saya tidak uning. Mus Mulyadi. Silahkan nyanyikan. Aku do zaman biji. 320 untuk perak. Karena nilai Anda besar, berarti Anda memasuki grand final. Gue sapo misi gerang pinang nih. Grand final memasuki finish ke kuis piramida. Oh juara 1 cak. Wow. Siap. Grand final. Oke, kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang pas. Oke. Siap. Benar Anda menjawab, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Siap? Siap. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Empek-empek. Pepek. Makanan asli Buleleng. Pas. Makanan asli Jembrana. Samar sere. Makanan asli Tabanan. Jukut gono. Makanan asli Gianyar. Beguling. Oke, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Juga canjani apa dek beli. Silahkan besok pagi ambil di BRI jam 8. Lengkap Anda membawa 1 buah sertifikat isian daswetar. Jelmo nas bedak sih. Yang ke BRI ngabo sertifikat tuh megade ya.
Jang sing kadhi ngale atuan yen mbok ngelah sertifikat, kali sertifikat janglah umah jang sing lah. Umah sing lah. Sing Pules cine jo. pulas jang di pos kamling. Yan kene dayan cine bangsing man ngatur orang ayah gaene liu di Karang Kepatian. Ngiring lantas dane Gusti Ayu anak seranang serene. Tanah cine. Duga lantas Gusti Ayu cai jang keduken lan penak gitu. Nak nu medem Gusti Wah, Ayu. pedap mekolem. Meriko ke Padangkala. Kak, Ya. dalong sana ko dari mancini. Karaja ciki yang lo. Main ke. Karaja main. Nggih. Main kuda lumpeng. Iya kalau mau. Kak, Yang ke. sendan mesuluh sih. Bata bagusan gua pancine bena bede. Nyaja yang ngajak ci main kini. Pas kakene gua pancine cara orang soklat kakene. Dijang sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali dumro Gusti Ayu. Yang ranci tumro. Yang ranci tumro. Tumro kita menjepok. Tumro kita menjepok. Maaf satu kata. Dumro. Sing tawang bintang sinetron nih, Rak. Hah? Bintang sinetron. Bintang sinetron. Cintami Atma Negara. Cinta mi Atma Negara. Yen cai cintami. Oh, Cang Cintami. Tahu. Bintang sinetron, Cang. Sing Hah? cintami cincin kintamani. Oh, Cang Cintami. Tahu. Cailen Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa tuh? Cica Cicing Calek. Tamuan. Lang Gusti Ayu ngelaparkan cinta mi bese cica bese. Ciceng cinta mani bese. Cinceng kata mani tuh calep. Gusti Ayu. Men kan kan. Wenten telepon sane wau. Inggih, Yanti. Untuk ya. Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. Untuk yang sekan. Nggih. Gusti Ayu kantun mau kolom. Prit. Benten teleponnya didiang kurung ngamil. Dara. Nggih. Nang si makena apa dek? Nggih. Amune suka makloni yang di Karang Kepatihan. Ngisi kebajangan nih. Sing tae nak nak bani bakal nelpon. Cai suka nama. Ajin jangan kadang kala. Doni jani tumben jani. Ada di mau bani nelpon. Nggih. Menyen tuh rak. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Udah jago. Nggih. Beli wayannya rak. Beli wayan karas ya. Hanya nulis di karas. Nggih. Rak. Yang Beli wayan karas nu terune. kari druling tuh. Ruling. Truling aku sih artinya truling. Druling truno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengen beli karas. Beli nih mau pamit lagi. Beli karas tukang cukur mau pamit kadap nasi. Era. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang ini. Biar ya nak jago. Pokoknya kar terima ya. Era. Ya. Apa orangnya beli karas ini? Mi bon bungut nih. Oh, Ini ada cebut. Dan iko parakane dulu kemak-kemik bungut nih gente. Oh lega. Ada mak yang. Dong. Ra. Ya. Apa orang beli karas? Ra, dane Gusti Ayu dijera. Anak mau kolam beli kene. Menapa ada orang beli? Ada orang beli ring dane Gusti Ayu. Gusti Ayu ngorang nyilih kajo mado kene. Salam sing itu. Salam rindu. Waduh.
apa penyeluhan. Sing apa nyuh teh apa penyeluhan. Neng apa penyeluhan? Cayu, kalau Sing apa penyeluhan? Yang sing apa penyeluhan? Tunggu dia unggas ngelup yang seret, kita jak seret. Dan penyeluhan ikan nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu tanune semaku tuh. semaku. Hilang-hilang apa sepaku? Rak. Ya, Ayo dikas nih. yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagain tuti pengit. Iya, sama dengan ngentut. Wani kok Wani. Wani ki ngentut. Jangan bang bangko, jangan ngadu. Sajang sing ngentut. Wah, Gusti Ayu tang Iya, ngentut. sama dengan ngentut. Si sing ngentut. sing. Jangan ngentut. Rak. Ya, Eh, ya. yang cipas ke Jawa. Nge, Bertemu aja beli karas. Orangnya nge. beli karas. Kengken gilek-gilek. Bilang wisuda mau gitu dia. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nge. Sebilang usut dia begitu ngujanji. Kita manyo. Rak, Ya. rangkaian beli karas. Nge. Beli karas. Salam manismu diterima oleh Gusti Ayu. Jangan lupa kirim salam lagi. Yang janganlah nyamon ini selidan kabang karbit. Jangan gitu. Ya ke Bang Cikarbit. Dan yang nyekap yu suka nasa karbit agan kenten. Rak, logamnya melu. Ye. Ingat-ingat tangi pancene dari Parakan. Ye, menapi. Ajen yang ada jadani. Kan ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalena. Itu tangkel di puri, adanya di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing bang medal ke Jabu. Tendados medal. Saya ajak dadu ngiring dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenake sing sebut, pikiran susah, sumpah. Sing bang medal ke Jabu. Arsan Gusti Ayu sane mangke sampun api. Ye, menapi kayune mangkin. Perak ajak logam. Ye. Cutat uli dinane jani sut sebut. Nggih. Liangan kenahan. Ye. Jalan dini ngipurang dewe ajak tetelu. Patut makening, patut maigal-igalan. Yastune sing banget pesudah sebatang bayu nih. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nih jani, cai bisa magendeng. Ence bisa magendeng, matur. Gendengan Iya. aturan. Ence bisa ngigal dengar, igal aturan kayaknya mah. Nggih. Si kendeng apa kan bisa? Oke, yang mending gending. Oh, dua yang nanti Ye. gendeng. Udang gending berikut. Ah, ipur na ayang dini pangseng sebat. Ye. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning. Pop dangdut? Ning. Pop Ning. Bali? Ning. Lagu barat? Understand. Lagu barat den jemakul lek katine ring idodanene. Jangan lep. Pangsing nekang klungwa. Pelungguan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas ke lagu barat teh. Kengken maksud sih. Kuliah lagu barat teh rengas bekejang. Nggih. Maksud Ci kan kes itu? Lagu barat teh kan ke barat ke burut gitu. Aduh. Kemarin lemah lengah. Yang kena urip sekolah ngelekat di balai banyare medom. Sangkal titiang tandaman ma sekolah tan gedag titiangkin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nake gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Ih, kene kan. Ini ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang kalau cang semua kita masuk. Tijan tongos guru blog. Orang Tijan. gila guru naik. Jani kene gurune masuk mau ke sekolah cang di sekolah Rara. 4 ditambah 4 kudora. Tuh orang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Engkena yo goblok kene caritain temlek ke kene. Otaknya sih bisa berpikir. Guru tuh tawanci. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibu anak guru orang blok. Orang kibo kok kene panak pitra kan. Oh titiang belok. Bener. Nggih. Kita berumah ya gang. Cipu ngatur orang ayah. Lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakter Ci? Lagu Jawa.
Lagu Jawa. Nggih. Lagu Jawa sih bisa. Ning. Tuh, lagu Jawa daud tukan. Aduh, tukan. Nggih. Kedangdutan sih apa kapop? Kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut ke dangdutan. Kan. Nggih. Siap. Siap. Nelongso hatiku nelongso Gigir-gigir ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Coba pikir orang ini ya tuan, orang ini ya tuan setengah gila. Se Mas Perak. Saiki ngomong opo? Kok nyebut-nyebut si aku iki wong gila. Iki kan gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Kan wong patik celak wong edan iki. Wong edan. Kuwe wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kata guys. Yang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Beli kasang. Melita lo di Kintamani, Maglika kuwo di Banjar Bitro. Lo matanya ini, kebodoh demen mitro. Yang menghina sih ya. Kan? Terlalu merendahkan derajat kaum wanita sih ya. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak memitra Orang sih ya. Sentaen memitra. Sinten memitra? Tenanen. Sinten? Anita Wancang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Pencepok. Berselingkuh kita pencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibane pencepok. Mari. Alap-alap buah wanine punuang wadeng keranjang. Alap-alap tuna janine suba bang sing tanggung jawab. Oh. Baik, pidan yang bertanggung jawab. Marutuni beliang tiang baju kutang. Kosong. Ci bobangos bersing tanggung jawab ci. Tidak ngadi sing banget nih. Mana? Mai apa? Mai? Nih banget ya nih. Ah, Nasi bungut ibu. maru ajak liu, ne banget di dia plik kasang. Ingin plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, wadah karung, ijang uwung nyakin nyai, bagian korek, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam bangle ya di alas bangli, badan dulang ke bang dong dong, mula bali aja lemah jelek, badan karwan tua sombong. Bocah orang konen. Jai sombong, Jai. Cang naksakan nepukin nih bangkiannya bro. Jadi poci. Tuni tendang ini karena siram keraningnya. Sung kadene dikelabai nak cang ditebenan intip cang. Jai itu mana? Kini dan Gusti Ayu masih sing ada nyen oke. Begitu imang mencaban. Aduh. Gusti Ayu kan goreng jete. Apa sing goreng?
sih kerek. Yang sing daen mesiran di kelabaan si bogok sini. Yang sing bani di kelabaan mesiran yang takut jak lindung. Ajak yuyu. Marah macam lempong silet yang ay gogono. Kadeno. Kudil. Aduh, munyi karang asem ini. Apa sih ketu ketingan di blak. Lek kelingane sing kanggo. Tanggo. Mangke sak Kenal sih. Mana nemem gedeng-gedeng. Aduh. Nah, Aduh, Kang. Tapi nah, lah pilih nah. sekan gong niku sekan gong. Ngana ni rago mau kan. Aduh. Kan beda napi. Mun bisa ande tumbak wayang nih. Aduh. Go! Anyal bae sakit bahasane. Apa ya tepuk kinane? Ngana ni rago berat. Kacaplokan lah mau nasi. Aduh. Tam. Kenapa? Mahir. Ra. Ya. Ra. Adik itu potongan bungut sini, Ra. Oh. Kenyal cang melai ben bungut cai ini. Tu nang cai melai ben bungut cange. Cang bungut tabo milu pelai ben. Niki tan songjet niki. Niki ungsat. Ungsat. Dijang uling tuni ampun makena. Kengkeng je nyamone meli baju. Aman kuangan pipis orang kindagangnya patut nganggap patut kengkeng. Niki tanggun baju nih. Niki tanggun baju nih. Kancing baju nih Riki. Baru ngomong masalah bungset di logam. Tadi mekesian, makletak ingat yang untuk ikan yang ini bisa aja. Penuh niki. Benar, Iya, napi dah gini. kumen jadi yang bangke. Wah, bangkai. Bangke inawan. Pipian yang ipi yang bangke berat. Kue aneh soleh dari pipian bangke berat tuh kone bejek-bejek yang turmani ngatekin yang. Boleh pengusaha dah. Ada kan bengu loh. Ai pian niku jenten bengung. Sampunang mausane seram-seram dijang nentan kurun. Kalong-kalong belum jering dijang. Ngebading deh jering-jering bulan kalongi. Konslet den bungut nih. Makin puniki. Oke, Biar rakang dijang ring jabok. Nyampenan palungo cokor dewa wentan pikenal nyane wentan becik wentan kaon. Oh, tawang artinya nama. Uningin dijang. Mengkankan artinya deh. Biar nak ngipiang rarang dijang ring jabok ngipiang mangin bangke ngaga bangke jak nanam bangke. Medue lantas geginan memasar, madolan ring pasar. Wawu menjedog ring pasar ampun les. Rame nak mau belanja. Benar kan ini ada kan. Dua cing artian. Cing artian. Yang geginane wanta maklecan ngadu ayam. Makdo ayam ke klecane. Wawu ring klecan lurus menang ayamnya. Menang. Nggih, jantan menang kalah. Ra, Ya, ajen yang serem oh serem. siro seram. Ajen yang Ton seram. mengkankan. Resem. Resem. Bani sing atuh resem menjebok. Ketagihan megobek bungut cine. Rado mare sedilik motor bungut dijang. Makin menggobek. Pangadep petang jatine. Nyaman dijang lu belok Gusti. Mula sing kekenah bana nabuh pang sida ngetesin kopeng. Gusti Pate orang resem. Gusti Pate rakyat Pakte Agung sane mui bawu Nah, Abrai Abrai marah tuak ngajong bener. tur maning tamatan SD sekadi dumun. Nah, tuh ngaweh-ngaweh apa madan keto. SR Gusti. Men-SR itu apa? Tanam neng Sing tawang bener. selam rengas. Weh,
Kedak ngedel wake ngantoseng pengajum caine. Tekaning teke selem rengas. Kedagian mulung patan kini toh. Mulung. Nah, Ya. langsung dipecah jeprakat keradak geruduk aja. Ada. Tete. Shit. Ra, Gusti Pate uning bahasa Jepang, Ra. Tai tai. Kau kira monto jakara kire. Nang wakil metakon kaperin cai. Nak ken unduk pianak bener ini. Tumen bener main makenah ngelokin pianak. Sebang tan rahayu bakat nekat ini ken unduk nenek. Bener si Nawang. Iya. Jagelumar cibungut cine. Cara ubuan sing matlusok milu mau bener mau betul. Nikal bener cigen. Salah tampi bah penulis alih antas semita ni madan nyunyur manis nyong ramone yang rumah so cening mirip kapi utangan kapi ngeramo uli jenik uli nubarak bapu menting-menting di suban kelih kadijani amone terasa sayang bapu ni tandangkan baru kapi cening apa mirip cening kuat nang si kuat ngewek ke pisago luwe yang mirip pisago ni ngangguin pia-piana ban pengau ban mas-masan sing ten keciwon yang cening karuan mas ke namun talin kapale bangkengken wen Daging Gusti Ayu picane aji. Kalau ngaman talin kapale sampun. Sumpah laman lesunge sampun. Gelang aman lune. nang satuang marap kapin bapo ni dadi bantang sekali itu apa Kenten Roji. Kenten rasa jini tekan dewek yangin. Ya namune dos wecan ajine mau pianak tekenen kiang. Kalong dogen namen talin kapale. Yen sayang cara panak pisah kesing ada mau penganggo cara. sing ada ning tepukin bapo Aci. Yang cara yang adanan yang dadi panak ya pisah ke. Dan yang mekalong namen talin kapale. Dan yang mekamin soket. Sakewa lo rasa kasih sayang yang manu li meme papan yang aji. Dia naji ngelapi anak dia. Kalongin aji dia ngementalin kapalnya. Pengangguan aji yang soket. Sakit wala aji sing tahan ngerumong dewek yang ulit yang kalian mati cek nemen yang itu wak. Nih ada nenek dua bakal mendidik anak. Kadang kan ngoyong dipuri molas lemang sing ingetkin pianak di karang kematian. Nya ke bangke, nya ke hidup, nya ke melek-lek, nya ke duara. Medaging Gusti Lingsir sekadi atur anak 14 raino durung jantan budale pacang ke karang patian ngaksi deyana niki wenten titiang angin Gusti Parekaya dan keten api dados diana Yen sing mula nak dua buang, yen sing mula nak dua pekel. Nang dolera lagam. Ya, Bo makere bangke. Bo konrong misi ke salon ben makrideng. niki mau astu nak dua megel ya apa petang gitu Gusti sampun lingsir, sampunan mekritik. mediolas pakai kapan China ini mau pada bungut jenis kemerang liman jenis dengengan ngawak cimatur Engke. yan mani-mani yan matur kena klingsir bungut teden kemelang do megenep gabago sirah Gusti jemakeun Sirah. dong apik kong pada sirah menapa sirah cereci Sing nawang alus sirahe. sing tengok ah tengok si siap keke lampat lamis jenis ngerito jatuh
atene jijo jeneng man pengajak ke kene. Ketagihan tulah hidup kasih tadi jemo. Wah, dong Ramo ning rupaku kodang jenenge bang raos ku keto. Nih, bapak sayang kabeh jenenge. Yen nemone terasa. Sing luwih sayang yen Ramo pisangan jenenge mapianake. Apa jatene jeneng kuat? Nang raos bener mengekalangan yen nemone jenenge do isine nyepang keto prening